Kaikilla munasqa kuyamasi, noqanchik parlaspa kasanchik perdón manta. Imaynatachus noqanchik hatinchik perdonayta runamasinchikta. Imaynatachus noqanchik mask'anata perdonta Diosninchik tatamanta. Kunan dia parlay munayki familia manta. Paykunaqa viajaspa kasarqanku trufipi. Hinapitaq hatun nina Lauray hap'iyukurqa kay trufipi. Chofertaq escaparqa, chay familiataq escaparqa kallpachakuspa chay trufimanta. Pero qhari wawankuqa mana lluqsiyatirqachu. Cuerpon entero nina Lauraywan ruphasqa karqa. Hospitalman chayaqtintaq doctores aska cirugíasta ruwaspa karqanku. Nitaq chinkachirqankuchu cicatrisista cuerponkupi. Chayrayku familianqa chejnikuspa kawsarqa chay choferta. Pero diyataq kay jovenman Diosninchik alcanzarqa yaykuyta sonqon ukhuman. Ñawirinachik kunan dia kay libro de Salmos, capítulo 147, versículo 3. Maypi niwanchik kay hinata. Payqa sonqop akisqasta thanichin, nanasqasninkutataq sanuyachin hampispa. Munasqa kuyamasi, solo Diosninchik tatalla atin sanuyachiyta heridasta sonqonchik ukhumanta. Chantapis munakuyninwan misericordianwan payqa pichanqa tukuy cicatrista sonqonchikmantawan chantapis yuyayninchikmanta. Chaymanta hina kay joven perdonaspa karqa chay joventa kusi kawsayta apananpaq. Hamuqtintaq watejmanta Señor Jesucristo manaña rikusunchu aychanchikpi nima cicatrista. Paypi chawasun, waq runasta, mosoq runasta ruwawasun. Chaypaqtaq noqanchik preparakuna tiyan. Oraspa, ñawirispa Diospaq qillqasqanta, chantapis entregaspa kawsayninchikta. Diospaq bendición ninwan kunan dia llank'arinachik. K'ayakama.